megalayapost.news. Menteri Sarkar Wadi UMLE katam riboy distring ubah asas tenes sotun ulakan tanya baka bernihan kadi kesnong kebajabo tam da kebaong bakat kum kekai pot mai kebernihan kam disu ke jaka bajabo tam kal air hapo ke partai haba keren sekilar partai kubur ubah asas tenes ulaong bakatan bernihan kebadan marjan bat ke asam kam laj na kejing don kal air bajabo henry kam dei pat ke jaka bajabo tam kal air ha ke partai kum bakalong mentah kam dei kumta henry ha kebai dei berkejing jabo kal air tingim la aban supen kesan baka khu namar pilatip baka bernihan kadi ke jaka padan bun tali ki karkhana kumta ka jing penjaklian ne ka jing bombot ki karkhana ki kendon ba ka Meghalaya State Pollution Board MSPCB kalabatha ki kendon ba hi ka jing jaklia henre ban ong ba ka dei ka ba jaklia tam haporthai ti kam dei satya uba sosne sulaya thu banakaliang ka sarkar na ka kapor kaladon ka jing pensngau shaki karkhana ki badan habernihan bakin bud baik katkum ki kendon ka MSPCB khnang bagathan kan long ka bakhun ula pentem badangshan ka sarkar leng ba ka MSPCB kala sami ki kor device ki bala bantan ki tedam ki bami na ki kali ni karkhana henry ula banjur baki karkhana ki de ban yai bud renti ki kendon ka MSPCB khnang ban penti kna ba ka bernihan kanom sha penjaklia nakaliang ka company ka bla persang banbu ya ki machine bat ki bala yoru ya kata ka data report hak bana kaliang ki scientist bat engineer ki labatai ba ka machine ka peni ba kala bantan saupo hadu sanpo persen ya ka tedam jabo henry day ban sungtu ru ba wat langin persang ya kani ka project henry ki karkhana ki badan hapo bernihan kim de ban ya ilaj ya ki kendon bala bu da ka MSPCB bat ki no ki be ya ilaj ne pen khan ki kendon kin sha pengan kat kum ki kendon jong ka an ba pada jaka ka baju tam jadi kekum ke present data hi kan dari kita andai ya ke jing ke pollution hi tangi ma hi banong ba ke bonihat ke imla banong mangin su penkesan ba ke khud nama kreatif hi ketika ke industrial area ke ba kindon hi ki ke jing penjaklia dan kita ki la banong ki jing bambut jong ki factory ki kendon baka state pollution control board kala tha te kendon de ka jing chaklia ka ba pila banong ta banong baka de ka chaklia tam partai te kat kum ka present data te rai de piwa do la hi baka mlo ta te wat kat taru na kalian ka government ni ka pollution control board ki oksas baro ilai stom wilayah persang iban noban streamline kata dalam tiba ki rules and conditions bagi deban follow nang ba ka jingkhuat kan sa kan ne te nakaleng jonga hi kun badana sarkar tinilayo ban ya penduk naga force support bini atam ki jingpen snow nang ba ki industrial setups kino units ke badan po banihan kin buat dekat kum ki kendon nang ba ka area ka badan hati po banihan kalong area ko kuat dan nang ta ko we di depan sotu ro di depan tebro ba ka banihan hi gande ka area ka de po border bat ka Assam teladap hi poi la piken na to na jingking borni the village shapo na cross ke jingking borni shapo shakale ka mon da hiya ke ka Assam te tai phitte paro ki industrial units ke bubun hapo ka Assam sa do te ka complain ju kami na ki nongsong snom ke bubun ki issues ba per ki lara ki ba long besongnya aku ba kilapan pawe kecing nama ba nakalian ka ki industrial setups ke badan dekat hanyu kibun ki bapen mi ki tam jaklia te nakalian ka sarkar nakalian ka pollution control board ru kela ile stom hi lai persang hi benyo ka coordination dekat ka Assam pollution control board dan ka central pollution control board nang kita kuno bikin lapan penduna ya kini ka jingni jogini kita menjaklia ka jingsam iki kita kiladi ki device kita ki modern device kita menta kita ketuk machine kala ban tan ya ki pollution any types of pollution kala ban tan ya ka
ban absorb haka tu machine te katu kadang de tang ka trial installation te nakaliang ka pollution control board kala simkia din ba nakaliang ka tu company kala pasang ban bu ya ban install tu machine kala simkia but kala yoru ya ka data report akaba nakaliang ka ki scientist nakaliang ki engineer kala batai ba ka ketuka machine ka pen iba kala at least 40-45% to 50% kala ban pendunai gitu ka kala ban tan ni ka pollution kebadan haki tu ki area ti ketu kadang di tangga trial but kisron dangdon susu ki further studies agaba kila ban wat ni la kalong kini ki itu ki machine lagi long effective dan kalau result kabiang kemud nakaliang juga personally ngan sa kerpat saya honorable chief minister nak pilot project pat kabang persang kenang ba kala banyada ba ngila menong naki tedam kali ngila menong naki tedam jiki factories la kanu duka tedam ke penjaklia itu ke area tangba ki di mentepro di mensotoro ba ngelakren di nama syai na dua ketusiro meeting ba wat laba nin persang ya pilot project and the factories baro each and every units kibaran hapo ketika area kejungi hapo banihan industrial area kemudian kim day ban violate ya kano rules kepala condition kepala bu daka megila pollution control board but strict action ngala ban batai ba kita benshim nakling ka pollution control board la bagi dalam factory ba violate ka exact number ngamla ban don ada namata tangba ke comparison ki factories kibun aga saka sam cycle ba lala banong ba kala at saka pollution ya kajing penjaklia ketika area सरकारी निकले honorable chief minister la persang hiban yo ya ka coordination ka Assam nomor ba TV boda area singirat kam ka coordination na pro atli nomor ba ki ban suffer to ki baro ki ba mde tangki nongsong sunong ha Assam di tang nongsong sunong Meghalaya baro hi both side ba ya sa po kini ki adjacent areas ki badan po border baro ikin yakin tu ya kacing te keladon hi kacing persang bat ngi kermas kamba nakliang ka Assam government kan ai ka strict can follow strict action kan tam bede kinu ki industries ki ba yai lai ka bede bat ka jing penjaklia kemarin technically ngamla arabangan batai katak lalong scientific ngamla batai manam nombor kadai naka pollution bagi yo kita ki side type of disease long TB long cancer long gejing sistem ngamla ban ong menta tambah nilai don ke meeting ro nilai pa eka yaki banya Crenshaw ke health department na kumta bakin le eka study report ha ke bidai begitu ke area dan la dep ka study report la ban batai ke ba long Meghalaya Post.news